하죠, 네. mr.Sulin 지켜. Bosti Japole, time ahishe. Aro Christmas be osu hoishe. Pocket kali ase hoilebi. Bosti Japole bishimuna se. Bosti Japole jo isa gyurna kira la sa. Dashi ajak mamu kya dumana. Kalangi gyurni shakya ngela de huge demand sing la ya. Jona gyurni se jakya ngela dumana invite aji jichogi that lanki wale arji ki zide makshi ji shon arki jumana hagim ha in mutoshang de in hanong de ji abana ha dumana ji shibo ayong master gilam kalangi haju certificate hanong basi monster haju certificate of appreciation haju ha miss torila abio the machinga the show abio Department of Arts and Archaeology ya sezon college ke bg the show postgraduate yo examination chi abi top cha ki second rank chi top second chi ki abio appreciation certificate hanang de isa makshi de dikhi isa mushu mutu se ki makshi de dikhi isa haju appreciation haji show abi mar ko ala shi abi anyu agi balu shi 아직 못 떡러데 아철 알리베르 데 무스데 아직 알리베르는 킹아치 키징 대곤도 징 이사 몽슈몽도 할로 달지 키제 지데 아스리블라 더 아주 디스트릭 요랑용 데시 하더는 스테이팅 시 하데 몽슈몽도 한다 이렇게 지데 막시데 하징 미스랄라 아비 대곤도 under senior girls under 46 kg 징 bronze medal 한다 이렇게 아스데 appreciation ji de hajing aji ki makshi ji de hajing lagi ji ya kya to anyo same category same sports ching miss Rizla abino gold medal handar do sub junior girls under 26 kg ching Haju Shannon Dmana organized the show. During the 35th Nagaland State Taekwondo Championship 2025 kam catch them young tournament in Agokmakia. Haju Shannon organized Sala show. Nagaland Taekwondo Association in collaboration with the Department of Youth Resource and Sports Government of Nagaland and hosted by the Longland District Taekwondo Association held from 29 to 31st July 2025 at the multipurpose indoor stadium Longland. Teaching held Siki Nimosing Anyana Akok Milde, Moshamontan Darjiki, had the appreciation. Kasi Mr. Zalagilam, Clangati Baju, missions. Kagamutolo de Isaguru on the special request again, though. Bosti Japole jo isa gyurna kira la sa dashi ajak mamu kya dumana kalangi gyurni shakya ngela de huge demand sing la ya jona aji jibale makshi da adu ki as jo za ajo Bosti Japole za Bosti mo kyong sho she mo zan sto jona she bolo man kyong ba zo ki jum she Bosti mo kyong men jona adu ki makshi za haching mo doklo de certificate rang isa gyur mo chine certificate za Haching Mutoklo isayo executive engineer power department ki free AR Suralo nishe samba kalang sij ala abigi hada to dia abigi tumi inala de agyo choki abi tamana laptop lagi la dikichi abigi laptop maha ala jumana is ala la ka damdel makshi ji an AR Suralo ma ara la abigi makshi ji an Daching mr.Sulin Yimkhiung abigilam agi wale hajo Bosti Japole appreciation dushi bus hajo ade mr.Sulin ji kar kalang
lang lagi. Sa aju mr.Sulin na aji ki yo laptop a. Menge de shu de shang de isa yun na aji ki. Ik jou long, along but